Pozdrav svima ljudi, moje ime je Strahinja. Danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje na telefonu, kao i do sad. Igram u 1.16 verziji. Ovdje imamo neki chest. Ovdje sam ja stavio chest. Da ga pokupimo. Napišite mi šta želite da snimam, pošto nemam ideju. Opa, čujem lavu. Evo dođi. To. Prvo što ću da uradim jeste napravit ću crafting table. I javit ću vam se kad iskopam kamen. I evo mi ljudi, nabavio sam malo kamena. Sad ću da napravim kamene stvari. Malo teže na telefonu. Ovako. 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 Čekaj. Tako. Ovako. I treba da imam još 2 kamena. Da, to je za pećnicu. Ne znam gdje ću da pravim kuću. Ali ovo je tek prva epizoda, tako da krenut ću sa kućom, ali završit ću je tek u sljedećoj epizodi. Znači svaki dan ću izbacivati po jednu epizodu. Svaka epizoda će trajati oko 10 minuta. Do 8. Pišite mi koje igrice još želite da snimam. Igram FIFA Mobile, mogu to da vam snimam. Da sam beše stavio pećnicu, pećnicu, crafting table. Evo bože. Evo da napišete ako želite da igram i sa drugarima. A ne znam gdje sam stavio crafting table. Da ubijem ovu ovcu. Opa. Opa. Ja. Znači snimam onako klip. Kako mrzim ovaj zvuk. Inače snimam klipove iz zezancije, razumijem hejt. Ako neko uopšte pogleda ovaj video. Jer snimam za sebe, ne snimam za nikog. Moramo prvo da pronađemo dobro mjesto za kuću. Pošto ovo prva epizoda, mislim da ćemo da pronađemo mjesto za kuću. Da je mi mač. Opa. Opa. Dobro. Inače, onako, retko sada igram Brawl Stars, ali čuo sam da će da se izbace bokse, tako da baš mi je žao. Za Brawl Stars igrača.
Ali ja poneki put idem u Brawl Stars i poigram malo. Inače, malo sam zaboravila šta se sve radi, pošto dugo nisam igrao Minecraft na telefonu. Mislim, znam kako se igra Minecraft, ali na telefonu mi je mnogo drugačiji. Baš sam se stvorio pored močvare. Gdje je da? Eto. Mogu da krenem da snijem Brawl Stars ponovo ako hoćete. Mislim da je ovo mjesto dobro za kuću. Idem da skupljam materijale. Ja ću vam se kad... Evo, ovdje ću da beležim. Ja ću vam se kada skupim oko stek drveta kore. Evo mi ljudi. Vratio sam se. Bio sam ušao časkom, mislim nisam. Časkom sam ušao kreativo da si nađem ovo ovdje gdje sam stavio zemlju. Pa sad ću da započnem sa kućom. Ništa nisam uzimao iz kreativa. 2, 3, 4... Znači, koliko mi... Znači, novi... Ajde ću ovo da stavim. Samo... Ja trebam zemlju. Evo kako me nezgodno. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Koji crni pet. Ajde, pomiri se. 5. Kako se... I ovo smo stali. Ovo treba još da se radi. To ćemo u sljedećoj epizodi završavati kuću. Pozdrav!